Амин. Kur'an'ın sağ için, Muhammed Peygamberimizin Allah Teala'nın razılığı için enem Ömürбек kızı Kadija'nın arbağına, atam Nurgojo'nun arbağına, şu yerde жатқан бүткүл musulmandardын arbaqtarına bağışladım. Şu dünyada bilip bilbey ötüp ketken kemçilikleri olsa, günahları olsa geçirgin Allah, geçirip beyişinden orun bere görgün Allah. Allahümme Rabbana attina fit dünya hasanata ve bil ahireti hasanata ve qina azabannar bir rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Allah Allah. Atası Nurgojo'ga toprak almay aldı. Hükümetten padişahdan aylarayım bugan gelip mine toprak salıp gümüşünde de atar. Şu azırkı padişaha min bir iki rahmet rahatsızlık. Çeşitli jakşı şeker Kuday tuzlu olsun tüylüğün. Yatkan ecemi Kuday ahiret baylığın versin. Atamay kara özge zaman kiştirbaydı. Onu verip koysa topraktan aratla o. Ağız yerinden şu elim yerim deyip ağız yerinden eke jatat bana. Benim şu men kırtığı çıkıp getip erten oşo ameliyattan gelsek yol açılıp ağız olay yani. Атамбаевка да айтылган атасы каза болгондо кой берип койгула деп. Бирок эми ар бир адамдын жүрөгү менен жана ыйманына коет экен да ар бир адам. Анан азыркы ажообуздун ыйманы жогорку экен деп эсептейм. Анткени деген бул ыйманы бар адам гана ошондой нерсеге жол берет да. Sırtlar gelgenler avutaya alıp tiredi tekte geçti otsat kişiler. Halkımız kaçıp durgan mal, şu malda Prezidentimiz Sorma Şaripovich özü jaza berip degende şu Sadık Nurgojo'nun apasına toprak salганга мүмкүнчүлүк берди. Бул маселе боюнча атасы өткөндө былтыр кайрылганбыз. Анда терс жөө болгонбуз. Эми бүгүнкү ошол чоң бергендигинин себеби да бүгүнкү бийликтин эл менен журт менен элдин мүддөсүн аткарууга багыт алгандыгын белги берет деп айтам. Hemen bu Sadır özünün sözünde aytып öttü. Har bir bu birlikte bir top yılışlar var da. Bu birlikte şunu bilesizler. Ошондой коюшту болмок. Бирок ал учурда саясат, муну бир саясаты башка. Эптеп камап, түрмөдөн чыгарбай элге жаман көрсөтүп. Эми мына азыр Садырдын келип, несинин топурак салып кеткени бул аябай жакшы. Адамгерчилик болду да. Чоң бийликтер алынды. Себеби мисалы өлүм бул жамандык нерселер саясаттан сырт болуш керек. Биз адамбыз да. Саясаттан сырт мындай учурларда ошол адамгерчилик мамиле кылыш керек. Ошода буюрса бийлик бул жагынан аябай жакшы. Адамгерчилик мамиле жасады. Сөзсүз түрдө баланды мына туугандар тарабынан жалпы эле коомчулук эл журт тарабынан уруксат берип койсо болбок эми мындай энесине бергенде эле уруксат берип койсо жакшы болот эми Садыр Жапаров жаландыгынан отурган жок да эл үчүн отурат анан эми эмне кылабыз эми эле жок эшекке экен тагдырына жазды эми энесине топурак салып калды бир туугандардын эметип рахмат ошо энесине берген үчүн эми Кудабыз каза болгондо ушу Садыр келе албай калды эле ошону да көпчүлүк эл нааразы болуп эмне үчүн ушу 1-2 күн уруксат бербейт деген нааразычылык болгон. Мындай арасы өкмөттүн бийлиги алмашкандан элге карата мамилеси жакшы болгондугу мында уруксат берип келип мынакей эл ыраазы болуп отурат. разыбыз Биз да ыраазы болуп отурабыз. Аман-эсен келип ошо эл дагы көрүп баягы өзүн депутат болгон кезде ошо элге эмне деген жардам кылган. Анан баягы чындыкты айтам деп чыркырап ошо ак элет сынбайт дейт. Мына аманчылык болсо бошонуп келсе баары ордуна келет, жакшылык болот. Бурун энди сол бурунку эл баскаргандардын жала жабуу себебинен туткундалып атасына топурак салынмапты. Енді бүгін президенттің жарлығы арқылы мән беріп баласының анасының топырақ салуына келіп отыр. Бұл да бір жақсы жағы. Сондай беталыстың жақсы болғандығы. Кейінгі Садырдың келешегінің бақытты жақсы болатындығының бір белгісі.